dečki i cure, poljećemo. Današnja tema su burgeri. Kao što vidimo, imamo raznolika peciva, imamo jako lijepu junetinu, imamo loj juneći koji je neizostavan u burgerima, špeka, salate, sira, luka, povrća, svega imamo. Moji gosti su zato Renmen i Nered. Ja ću sebi odmah odvojiti malo ove prekrasne junetine. Ja volim dodati, znači, masnoće oko 20%, a može se slobodno i više. Mi ćemo to od oka napraviti. Sve nam je polako spremno, ja ću sad pogledati kako nam je povrće. Evo, jako dobra temperatura, lijepo se peče. Evo vidite da je ovak narezano, koliko bi to trebalo vrtiti sa hvataljkama i to ovak lijepo promiješamo. Sve se ravnomjerno peče. Dobar dan. O, šefe. Šefe. Kako je? Bog, dobro, vi? Ide pomalo, evo ja sam već htio. A tu si. Sam da ti čestitam iskreno, ovo je mali skromni dar za tebe. Pa si deda postal, ne? Ti meni da sam ja deda postal. Pa jer jesi ili nisi? Kaj su me onda ovi u režiji iscimali je? Nisi znači deda, jer se show zove... Nisam još. Aha, onda je dobro, onda sam neke krivo... Nema problema, bitno da smo mi ko dede. Renato, znaš kaj je moja ideja? Mogli bi mi malo natjecateljski to odraditi. Vi i ja? Da, napravimo 2 vrste burgera i onda nas Nered ocijeni, a? Može. Da, bilo bi sjajno da vidimo staru i novu školu, kak ko diše i čisto da ja vidim tu razliku, znaš. Kakva stara škola, koja stara škola? A ti si ti počeo u križ gledat. Koja je stara škola? Gledaš u mene, na njega pokaziš. Ne, pa dobro, to je čisto diplomatski rješavam situaciju. Ne, uvijek mi je bila velika želja vidjeti tu razliku između, recimo, burgera 90-ih sa Črnomerca i onog što današnji mladići rade ko spizu, pa ajmo krenut na posao, a? Povrće mi je gotovo, ja ga vadim. Dobro. Gle kakve rukavice ima. Da, pa ovo je... Držiš di hoćeš, prekrasno. Čuj, jer bi bilo razlike između vaših burgera, ili bi to bilo sve isto? Biće razlike, da. Biće razlike. Znaš, kad imaš amatera pored sebe, onda ti je puno lakše, imaš... Znam. Ja se piček ne bi naljutio, ali ovo je već provokacija, kužiš. Čul sam ja dobrih stvari za Rena, da mu jako dobro ide i mislim da jako dobre burgere radi. Htio sam se našalit samo. Moji klinci obožavaju. Kaj samo? Samo priču, nisam došao probati, razumiješ? Mogu ti svašta pričati. Da, slažem se. Ren, ja sam sa svojim burgerima pri kraju. Ja ću staviti, hoćeš si ti kakvu pripremu još odraditi? Pa ja ću si još napraviti neke detalje oko pripreme. Dobro. Ja ću probati u ovoj raditi, veli da temperaturu drži, da bude dobro. Pa ja vjerujem da je to sjajan proizvod zaista i probat ću i ja. Prekrasno. Da. Sa ovakvim pecivima nisi probavao, jel da? Nisam, vidio sam da ih koriste. Ja se ne bojim probat ove indijanske varijante. Da, ovo je sa špinatom, vjerovatno. Indijanske varijante. Gle kako se to fino peče. Da. Neš, vjerovatno. Ne suri dole, znači sigurno je meso sočeno. Evo, ako hoćeš prirediti si ili nešto staviti prije toga. Ovo dobro izgleda. Pa sad više niko ne bu na rešetku peko, ako je ovo ovak dobro. Da. Čekaj, jer bolje da se u satu tom peče ili je bolje da suri pa da je na grilu kao? Pa ja volim da mi malo i aromu ovoga špeka uzme. A da, pa da. Recimo u salatu ja ju režem na rezance jer mi je lakše upravljati s njom, kužiš, nego sa listom salate, ne? I vrlo je atraktivno. Aha, umjesto da je list ovak fino naposana, da. Ren, makni ovo. Vrlo je... Izgorit će ti. Bum ti ja pomogu, da ti uljepim. Mislio sam da samo makneš ove pljeskavice, ne? Da, gotovo. Gotovo. Evo, još ovo da ti pomogne. Ne, sve ću, zato sam si stavio ovo. Spremi se sve tamo. Aha.
Evo. Kuši. Pa ću odavde sa vrućeg. Uf. Ovo je čuda. Neće ti biti lako, ha? Uf. Znaš kaj? Mislim da će nijanse presuditi. Živo me zanima jer je ovaj tvoj žilav radi tog špeka gore. A ak nije, onda super. Ak je, onda mislim da bu teren dobio. Dobro. Izvolite, šefe. Hvala. Vi ste gost ovdje. Hvala. Kakva fina. Klopa. Evo nas. Stigli smo. Ajoj. Da. Imaš kakav papir ovog ili sve iz glave ćeš reći i komentirati? Sve bi probao iz glave ovaj put. Renato, budeš ti malo odrezal svojega? Može. Koja ti je želja? Crni, zeleni, svijetli? Pa može ovaj svijetli. Ovaj prvi? Da. Dobro. Gle kak sok curi iz njega, gle ovo. Da, Super pečeno. to je fino. Ovo se sviđa. I ja ću malo. Znaš kaj, meni od špičika me podsjeća kad mi je baka radila ove... Faširance, no. Evo. I onda kad ga tresne tako. A je. Sjajno pečeno. Dečki, ja moram pohvaliti jednog i drugog kuhara. Iskreno, tvoj burger mi je sjajan jer je, bez obzira što je bio puno deblji od Renovog, bio ekstremno sočan i fin i špek mi je bio bomba jer je bio mekan, nije bio žilav. A Renov burger mi je mrvicu bio zgodniji za jest, jer ima tanje naš pecivo, pa mi nekak lakše mi je baratat s njim i salata mu je kosana, isto je bio pun okusa i mekan, tako da mogu reći da se vidi da je jedan učio od drugog. Tu ste negdje, naš. Dečki, hvala vam lijepa. Ja za vas imam i jedan poklon. Opa. Koji mi evo poklanjamo. Za more da potpalimo malo. Casus grill, ne znam da ste imali prilike ovo vidjeti, ovo je jednokratni. I nakon pečenja iz gore. Tako je. Evo, to je dobro da sad ne furaš nešto sa sobom. Da, ono portabel. Negdje, a otiđeš, kaj znam, na Sljeme malo. Da je drvena peć ipak moguća. Da je sve moguće osim drvene peći. Evo sad je to moguće. Da. Pa to je zgodno inače, odem prošetati malo po Sljemenu, sad ću si tam i roštilj piknut u prirodi. Jer bi me gledali ovi planinari čudno. Ili bi im pokvario taj sportski vikend. Sigurno bi nekoga privukao. Ne ovo, drveni roštilj. Gotovo, ovo je šov. Mečka kad bi narušila.